আমি আইফোন আমি কিতনা নিশান थे همه شما چیکاره که قدرت تلفن و یک تلفن عبد پرو مکس گرام میگردیتون مردم پول جمع کردگیاتون اکو براورده دکزد کردیتون که خوردگیاتون از شما ملده شما بلاچه من امریکا بگشته آیفون دوتا گرام گشت نمیتونم کار کنم اگر خیلی میتونم میگیرم مردنک باسانه عذاب میکشنده شما خیلی چیکاره که همونجا بگشته خیلی خوب کار کرست کن فقط میبینم که دستاتون یکان کار نمیبود فقط فند و فریبی مردم کتی خیلی من خودتون براده دکزد کردیتون کی بودگی چی بودگیاتون بالابال بودگیاتون بس میکنی تو می بس نمیکنی تو میتی همینا به برادر جانا باور نکنید تا پول مول نپرتایتون چاخ میکنم این میکنم قدوق میکنم میگه قدوقی کندگی رفته نشان میتید و وقتش بود خیلی که باخه کردن کو بکلاشکویا این طرف سیون که کرده این طرف پرتگی اینا هم من خیلی میکنند ان شاء الله بپره میشیم همت کتی اچوتا تیامد نخونه کریم راست میگی اینو فقط مردم فریب کردم ای برای الله گفتم نام دین اسلام استفاده بردم پول مردم جمع کردم اینا ای قماربازا همین آدمایی که زبار میکنن ای قماربازا یگان چی کمبودی ندارن یگان کم ندارن در موجود بسیار یافتیان ای برای الله این ایره یاردم کردن این ایره یاردم کردن پول میکنن تو در امریکا گشت آیفون 17 پرو مکس نداریم من در روسیه ای گودکی من 14 سالگی میگردم ولی آیفون پرو مکس رو در دست آدما دیدم تاشتوی پول حرام کتی آدما هم خیلی آیفون میگیرن نگاه کننده برادر جانای عزیز ما هر چیزی که میکنیم دو شاخه داره یک تاش معرفی دولت و ملت مون در دایره اینترنت در داخل اینترنت هر کار میکنیم برای پیشرفت و برای خوبی مردم عزیز تاجیکستان ما یگان ویدیو یگان عمل نکردیم که دولت مون پس داده باشه ملت مون پس داده باشه یگان کار خیر دینی و غیر دنیوی کردگی نیستیم در داخل اینترنت ولی با پیدا میشوند انسان هایی که ما را تهمت میزنند تهمت میکنند به هر گونه کار و رفتارهای نوجوان مردانه که حتی وجدان من اجازت نمیده نامی همه کارا را به زبان گیرم یعنی اینمی کارهای خلیگانی و دزدی و اینم خیلی چیزا بوده من الحمدلله کارا را نکردم یگان وقت این نمیکنم اما اولا من نه دزد بودم نه خلیگان بودم نه هیچ راست من دردم میدونی در چی میکنم روژلی همین مردم فکر کنن که من همین قدر آدم پست باشم که دست ما طرف کیسه یا نفر دیگه کیسه یا نفر دست ما درست کنم یا بزدل تا حیاتم دزدی کرده باشم و چی من خیلی فکر میکنم این اگه چی باید خیلی فکر رو برای چی خیلی تهمت ها خیلی یکم گپی دیگه میبود یکم کار دیگه میبود نخو من دزد کوین دزد من نمیکنم این کار در حیاتم نکردم این نمیکنم این برای خود من عیب میدونم این کار کردن انجام دادن من یکم وقت نکردم کاری را که پس زده باشه ملت و دولت و وطن من فهمیده من به خدا در خودم پسولیت نمیکنم این کارا التماس باور نکنین مردم من نه دزدم نه دزد بچه بودم نه خلی همه آدمی که همین ویدیو را کردی و همین گپا گفتستی ای خدا ترس ای الله ترس من دلم ای خودم پر و من میدونم که الله من اگر راضی نباشه شما یگان زیان من در رسانده نمیتونم و هر چیزی که بالای سر من میبینم من الله میبینم و شکرگزاری میکنم به نعمت های الله دادگی شکرگزاری میکنم به هر آن چیزی که دارم در زندگیم من میدونم شما مثل اونم سگایی که طرف آفتاب و ماهتاب حو میکنین همون سگاین شما من شما را آدم حساب نمیکنم آدمایی که من تهمت میکنین من شما را آدم حساب نمیکنم شما اگر آدم باشین این کارا نمیکنین و خدا یه بار همین استوریتون بینه من شما را خدمت کردم نبرو شما را در سرشوی بلاگریتون من نبرو شما را دستگیری کردم خدمت کردم با یک زنی تاجیک ویدیو کرده در باری من در تیک تاک میگه اسماعیل برای بچه‌م گم شدگی گفت که یک ویدیو علمی کن گریه کن
дар видео гирия кун, шутоби мардум бинан, лайку подписчик бисёр мунан. алло шоҳидай ман ига пана гуфтам. ман ҳамроҳи модар худаш гап задам. аввалаш алло сабр тия, у модара вай фарзандаш вафот кард. дар хок супорид аллакай фарзандаша. ман ҳамун модара гуфтагим ки як видеои аламии ҷолиби назар бошад. ҳамин қагаб нависондагим. барои чӣ? барое ки ҳамун бачаҳое ки дар СВО дар онҷо хизмат мекунанд, видеои мана мебинанд ва ҳамин чӣ хела ҳамин эҳсосоти одам вақте дид як модар гирия дорад, интерес мекунад, падилитсаш мекунад ва ҳар чӣ зудтар ҳамун хабари зинда ва ё мурда будани ҳамун одам пайдо мешавад, мефаҳмид, тезтар мефаҳмид. инаи ҷавози ман скриншот мекунам, перепискае ки қатъи ҳамун модар карагем, иними қагаб задагем, ина хто нигоҳ кунен, модар нависондагай, ман силкаи телеграмма роиш карагем, ҳамунҷа спискаи одамое ки дар ҷанги Украина гузаштагӣ буданд, ҳавоён буд, ман роӣ кардам, гуфтам дуро ҳаминҷара бина аввал. баъд вай нависондам ки красный крест рафтаген, мақсад ариза нависондагин, ҳамихел вай гуфт ки ман дар Кореяам, мисол наметавонам рафта, ҳамихел ин модар дар Корея кор мекарад. ва баъд аз он ҳамин модар гуфт ки як история, мақсад як видео мехикунем. ман ҳамунҷа гуфтагим ки як видеои ҷолиби аламӣ ва ҷолиби назар бошад. тамом ҳамин қагаб навистагим. вай айпоинаш навистагим, майлаш додарҷон, тамом. ман намедонам барои чӣ қадар болои ман тӯҳматҳои ноасос мезананд. ҳаме алло сабр тия, аввал ин модар алло сабр тия, неки модар алло сабр тия. ман ҳамроҳи худат ба телефон гап задам, ман ҳамроҳи модар гап задам, фаҳмондамш ки модарҷон, видеои ҷолиби назар, аламӣ ва ҷолиби назар бошад нависондагӣ ман маънош ҳамин буд ки агар шумо видеои ҷолиби назар ки карден, бачаҳое ки дар ҳамон СВО хизмат мекунанд, видеои тура мебинанд, ҳамчун як зани тоҷик, як модари тоҷик гирия кара гап заистад, ё ки мисол фарзандша кофса аламӣ кара гап заистад, зуд дар дилшон мечаспа ва барои ёфтани фарзандат кӯмак мекунанд. яъне видеоро паҳн мекунанд, дар ки ҷо қарор доштан, зинда ва мурда буданша зудтар маълум мешавад. баллоҳи қасам ай коро барои ман лайку просмотру падилисаш дар кор нест. илтимос модарои азиз, хоҳарои азиз, мана дуруст фаҳмед, ман ба номи аллоҳ аз шумо ҳичи интизор нестам. ман аз ягон таи шумо ягон рубл фоида намебинам. дуо кунем бародарои азиз, аллоҳ сабр монтия. ин раҳе ки мо интихоб кардем, ин видеое ки мо мекунем, ин наворое ки мо мекунем барои ман беҳад зиёни сахт дорад. дар ҳаётам зиён дорад, дар зиндагим зиёнша мерасонам. бисёр видеоҳои ман, суханои ман, мисол ҳар касам гуфта наметавона, карда наметавона ин кора. ман худмат таъриф надорам. мақсад аз чӣ ҷиҳат гуфтастам, нигоҳ кунем, ман ба хотири гирияҳои шумо, ба хотири зани тоҷик, модари тоҷик фикр да наафта, дар ғами фарзандаш то рӯзи мурданша азоб накаша, гуфта ҳамин кора кардастам, видео кардастам. дар асл мумкин нест, дар асл иҷозат нест ҳамин чизоро видео кардан, вале ман кардастам. бо пайдо мешаванд одамое ки дилта мешикананда, просто ба худо намефаҳманд, та аламот мекунад, як дард иними ҷамда мебиё, худо намедонам. ин гапҳое ки ман дар историям гуфтум, маънои хидма ягон ширин кардану аправдат кардану ё ягон, ман якумш ягон гуноҳ накардам ки ман хидма аправдат кунам. ин маънои ширин кардану чӣ надорам. ман фақат мақсадам ислоҳ шавен. ҳамин дили чандин шербачаҳоро шикастен, чандин бародаро аз ҳамин корҳои хайр буромадан рафтанд, чандин бародароро гӯем ки бо ҳамин суханои хеле дилозорандатон, суханҳои нешдорандатон дилшона шикастен. ҳамин корро ман намехоҳам такрор шуда рафтан гирам. ман мехоҳам ҳамин чиз остановка шавад. миллати азизи тоҷикум, бародару хоҳарои азизам, бас кунен ҳамин феъли ғайбату тӯҳмату иними кунковакию, иними айби якдигара кофтану буроварану феъли бахиливу иними хеле коротона бас кунен. ба худо дига миллатҳо кайҳонда гаште.